ia le nei lao nei avnom via mai ele tua tatou stapa ia lungo penga fai lang pa ia mau lungo so tatou atunu ya fai leo ma so nei tai ama to fatalo Fatu pa ia leo fai ngaluenga mau to faltua kade siam to vine ya mese foile mal mau lunga ainga mo ya le fangalo foile japo inga mau na yo tatou tua ama tua mo ta malawa o yo mo ta ngase na yo tatou uso foi yo falipui ma tuli fasalanga fatalo Fatu ya lava se tafa ke lope mau mai ai so ma leo nei taiao ya fatalo Fatu ele sua fa pele o tatou di Yesu Kristo ngalo foi fatalo foi sungal fatonu sungal fa ya mai reta ya miselon swatau sungai to ina ya le tunu ya wa tatou fatasil nei taiao ia le ri va tai ilan pule wa tu pule ya wa tatou fitapa ya lungo el nei taiao ya ma to ia la vale tua o fo lo Fatu nei taiao ya mono to sila mai ya o fa mal mai le foi tu le wauna le tua ya ale atu le avanoa e fatalofa ya ona asolo tu ile al tatu por kalami nei taiao ya faftai la sunga le fafengainga ya le to yo so leo o nawo moliatu ya le anga fa maulalo tatu malmol pa ia o tatu tunu ya me se foi papa aole I tamama tina o aver tala leis tonus se tatu tunu SAMOA ya a me se foi inicio o lo fa fonga mai ele ma po kalamili ni taiao ya faftai ono ole fa maoni maleanga le ole tu tatu a fesile fa ia I nei ilungo to pena failangi ya fa manuia le tu el tatu a inga faftai la sunga fa fenga mo la no matango fi nei taiao tai ya salos temi mato tatu o tis langa ala tai ya tatu se talo ya ona ia leo tatu fa soal nei taiao mato ngona le nganga fa mawalalo du mala fio ono la pule wato pule le so fu me le ola ai en manato e ala mai de yaso ai na manato au dia mai fo ile ne yaso so fu me le ola la fa na misela wo le di fa tele lava fa tele fa maoni o la fio afta ile fa malolonga fa ile tu singa ya wale ai ya se va engol manto so fu me le ola e tele I fa manui ai maua le nei lao fe loa e foi me leo whaingalwang ia le tua e uia I le tele o tala o taua ma misa ma vai inga I isi tafol ke lope ia ai whaafutai o manuia lava nei ai o niusila o mato no nofo ma wai ia la fio mana le nganga pa ia e ma fai o na whaamala malama ma whaamanuia I matou whaafutai lo tala le lei faftai lo dus pa ia o le fe awale wa Meafua ia na matou fe so tai o uso ma ainga faftai nei tai ao le ie la wa na malanga ma mai nai tu ia le wa matou fe noai faftai tele le tu ia no ta tala e la fio wala nei tai ao fa mangalo I matou ele ai ia so matou atoa tele o matou fale tonu masase manatu malangona filinga mfai fai fa mangalo so mato le atoa le di ya mato talo nei taiao mo foni lao se mato fa so ya mundia istemi sa no ala u fio ala ilo upu ala mai la u fa fa manuia ya lu io mato lotto fa le nganga ya manuia le pulenga nei fo ya la tale tua wale fa so ina ya o fe au le tala le lei ma ia no nganga tatou ma oe se ia I unei por kalami
tu marovi inga tu mawal ma tu whātawha ono o Yesu le au le kalisia wa ma tu wala awa tuai nei amene amen ya esi swinga le teacher tatu po klame nei foi taimi ma saniana o whasoa tua ia ai fia le nganga wa mawal nei lao ya wa soa ni mai fo ya ole sila fia SAMOA ma tatu tunu ya ole tatu malo pole tatu vala ulia fa tol nei tau le wauna le tua ya ole talainga ya 𝚟𝚑𝚡 Matuavao tua Meafua ole talainga ya 𝚟𝚑𝚡 Matuavao tua Meafua ole aule taua tua ona la fanga ai la toe tuatu le avanoa se failo o ia o lono nu lon to mama non tina ia le lopo ye ni ona inga mai mo mai ia a o fele mela e fa mautu e molteni nei ia wa le wota to fe o nei au te lo e o kilani le ma to te tala no atu nei ta ia mal fa lo sunga le misionare aftai la sunga fa fenga ia o te langona e la fa nga atu ngana e lua ona e inisi o la tunu alo fa nau io tama foi matina sunga fa fenga o la to e le malamlama tele fa SAMOA ia la tam fa atu ma ue e fa nga atu ia ngana e lua ia a o seo nei tamai to ina ia o te sau mai le ala fanga le sal aula savai o lo o tina e sau mai sal aula ia o seo tamai sau mai fanga malo na we to tanga mai ia o 𝚟𝚑𝚡 Matuavao ia i ngoa foi o ua fai ngoa ai e matoainga nei tangata whātawā ia o te na wala i whalave sal aula seo nuna born and raised in the islands of SAMOA, born and raised in the village of sal aula whai la fonga mai sal aula ia alo mai fa pe foi seo no im tautu whangamalo i meo lo alala e foi ai le tu ole ainga nei a 𝚟𝚑𝚡 ia ta poi mai tato ainga ia la popo atu le nei to ina wal nei po kalame mata ngofi ia wal ne yaso ia o pe o so atu le ia o sale aula ia ma whangamalo savai ia sau mai ai si nei au na vai tai malo ia SAMOA fa fonga mai ainga ia ole to ina nei por misionare tele no tu tele ia tato wala fanga i sale aula ia fanga tale fio li lua mo la mapu ia 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 ia tai nane fole malia te o sale aula mala fatu funganga mo na puli langa tu funga to tama e tau to tama tu ia to tama e skami ia pa uvo le situ ia langa ole pa ia la le fio 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 ia fio foi le mapu ia tai nane el faliva mal ia to auto ia o to blangi na le sunga misionare ia ai nei facilities ole maso tanga le taia ma le sunga misionare ia o mate mai fatasi le tu malone tas ole ia o Fatu po matai a Fatu mai le nu leo sa tol pai ia ma nu leo sa fa mate so nu wala mate na ma au lotu fatas ile 𝚘𝚜𝚜𝚎 sa leo o ma wana ro na pi fu le ma ola fa lengang ile 𝚘𝚜𝚎 sa leo la le o mo ni so tanga le vaso ia fa ftai le o mo nei la o ma to fe lo ai ma le uso po le o na le tua ia mate mai fatasi na le ia o tamaiti mo tautu tamaiti o le lava ia le mo nei la ia e fa so ma tala no atu le nei tai au ia aftai le usunga le misionare ia ane i tatal no pe se tai mia ta o le upo le tua ai o fesili amol mo se fa so le tunu o fele mene
le te au mau le Jamie nei, le te alala le Jamie nei. Whamole ia whaftai mo le fisili o le taimili nei ia ona o le soifuanga ma fuafuanga foi o le mātou Galuega ia mai se foi a whea ngai ai ma ainga ia taitolua whanau ia ma whanau anai whanau o le taimi nei o lo o nofo nei Amerika le USA i le stete lea o Utah ia pela o ina o lo o ina lo mātou nofo ai ma tina o la inga ia ma whanau ia ma 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚡 o lo mātou so I like the questions was where I'm staying at the moment we live in the state of Utah in the USA so my wife Patty and my 2 girls and a son lives in Montana and then with we are living with our grandkids if I know ia peole so atu na o lo lang ma o mina o lo nofo nei I le state le Utah i le USA the Mitchell le USA ya la sunga Misionare Seuamuli ya o le tao al pongati tao al pongai o mana tua le vala au wina le tua le ulua I taimi o fea na yai a o fea na langona ai le vala o fea na mata me lo soifua ngā lue ma I le ngalwenga le ministry le te ngā lue ai nei ma fai doa po le hale ministry le ngoa le ia e po fea na mata I lo vala wina ma le ia lo toi foi langa ta fia loa le taimi na kolai o le tua iai SAMOA po I nei po Fatu mol whaftai mo le whafsili e le leia le tatou nofo malama I tūlanga whape nei o lo mātou o le e whafafonga la tunu ia mai se foi o 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚎 I tamama mātua whawhaingainga na whea ngai ai I la aso ua lewa tele a o au na o ola I whasale aula o I ngā sa o loto el metis. I ele heini langona peni langona na ese mai ona o le tautua ia sa tautua la inga le nuu ma le 𝚘𝚘𝚎. Beita iane a o alu le soifua. Ia sa iai ni se pokalame sa fai I to tono sa le aula. O te taritono le sila fia a fonga mai so no I sala aula sa ese pokalame sa fai o fai se level tau sanga o ina tono na o whaalongo inai sesi fe au ese mai I la uia whaalongo I le taimi o ta ua ai le tūlanga lea o le whaolatanga e tu ina atu lo wola mo lo soifua I le atua e talia whaolatanga le atua ia peila o ina sa iaini langona o ina la sa se mafofau au tala voa le ulanga sa olai o ina lo sa se langona o le au tu ina atu la au talia ina vala au e tu ina atu lo wola to lo la va o te le po le tūlanga lua I sa aula po le mea o tau sanga mua I le tuatane o te lo moti no au ina tonua vai taimi tonua nga sa tu na tu lolo ni tangata e talia le whaolotanga Iesu e vea moa lii mau whaola a lae lava o te alu o te lotu I lau metutisi I sa laula savai o ina la le mafuanga la o le mafuanga tonu ana o suia ia ma o nga lue ai pei tonu o se o ainga ia ma se o 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚎 a ua o talia ina whaolotanga le tua ia ma toe whaopopo toe la male sa iai fo la manai kulupu a whaafonga fo mai le tatou atunu o te manatua le kulupu nei o le Youth for Christ YFC pei fo I la leo sia la pei na avea ma se whaamalo si anga I lo nei ola I le ola la le whaolotanga a wao lai le o mau e le o ato toa le malama ma sava le valinga I le fo I sava le valinga fo ala lava o te alu
I so sia o kale sia me tisi sala o sa. nei. Pe o ma ole. Te loa po lo u. Se fulu ono tau sanga. Po se fulu fitu leo te le moti noa. Se vai teimi o se fulu ono po se fulu fitu tau sanga. O lo wola. Mana ia le a fo le amatanga le kola le tua le soifua ma leola. Ina ua mai ona ia ile hofo ina to soifua ma leola lau sunga misionare. Na fa fe ona e fale ton. Mo se fia SAMOA ma wo. Ole ministry le nga lue ai ole YWAM. Pole Youth with a mission atala no pen fa fena na e ofi e tonu ma vea ma member ya ma vea ma tangata tala fa mole la misionare mole o tala anga nei e lengi tala anga asesi o tala anga nei la tufa o mena o ai ma o savali ai o pai ai ya o savali vali pela le ola ia sa yaini si halo sa le aula ia o le susunga le ia o peta vai ia i pela siuso le masuenga vai pela na yuso la ia na muai o atu pero na o atu foi atu sa le aula po ingala na faalia ini faalinga ini polo kalame o lo le valu tolu fai lo le South Pacific Games 1983 ia o Misionare mai le lalolangi ato o atu SAMOA fai lato outreach together with the Youth for Christ, partner up with other churches across the islands of Samoa and Savai o inala sa iaise pokalame sa introduce fai e te fia langona o e fia tuinatu lo wola au auna ina ia e a ina tili le ola fa le nganga ia ai mai se foi le ola fa so ia matu inatu lo wola pe se vala awina le e te fa misionale ai inicio atunu a pe ole tau sanga tasi le afe iwa se la walu tolu po inala ona o langona ai o la o sau o te amata mai le discipleship training program I Tutuila I American Samoa and then it was a program that it introduced to my life and then the next thing you know is history so pela ona o saulo o alu SM Samoa ai o Galuega au saulo I tono le youth with the missions ma avela le discipleship training program mo le ono masina wow man ia step by step kola le tua equip le tua ma mold le tua ia ma change le tua e fa pena ia le movement le ngang pa ia ina ia te pu e ma ia mo le fa wo wina o ai se tunu el Pacifica na fa wow ia au le yo mai isi tu le la lo lang fa mo le la sunga misionare tu e Samoa o tutuila foi American Samoa ia na matou fai malanga tu I Tonga on the island of Tonga mo nisi o matou talainga fa evangelia ia matou foi ia tutuila so o inala na amata ai ia sa o foi fiti the island na motu fiti ia mafai ini se matou outreach ala lava matou te campus I America Samoa I Tutuila mo sina e tolu tau sanga mana ia soli Malesi ma Pasifika atoa ila uia sa valinga mai o no tu wale ai ngai sala aula na yele langona o te saua pena lono masina ia o saula I lono masina la eli uma lono masina o alau te Tonga o ina tonu ana fetalai ai le atua I lo nei tangata fa mai le atua atali this is it for you
for missions, for a long term into missions. So, o ina tonua no va ai ni va venga na fai ele tua, mea na tutupu. Ele ngata ua suia nisi o lango tangata, maile leanga i le whaolatanga. Ia mese fo ini mea ua oulu i tau wailo unei tangata. Ia ma whaapelo loto ma talia ile wala au le tua. Ia o lou lava wala au ina. O la ai tunatu lo wola mlo soifua. E te au nai i le tulanga le Faamisionare i nisi watulu. Wow. Man ia le Pasifika le wakava. Le wak ese me man Samoa no na nuu. Al watu Pasifika fiti tonga Amerika Samoa. O lea le isi stepu no sunga Misionare. Aia le atu Asia. Na whawhena e o le atu Asia. Ia, po ai ni atu no le atu Asia. Na toi whao ngā i loso i fuele tua. E tanga lue ai whao waunga le tala. I te tonu o le whalaputupotonga lea, au tala vau malan sa vali whasamoa. Po le Youth with the Missions. I te tonu o le whalaputupotonga lea. E le se lotu. Ja. Manino atu le tatou mafutanga. Ele se lotu. All Christians, all the Christian churches from all around the world. Ne te iwa whaapea mai sesi e se kalelei ele se lotu. It's a missionary training organization. Io inala na sawelo. Ia. Peilana e te tau nu mai la le ile whalaputupotonga le. All you know, all you heard is reaching the unreached. The people that they never heard about Jesus. Tangata e lei whaalongoina le suafo Yesu. Manatua Samoa, bo fele me o e lalai, o tātou wola i fua, i tu tonu ai kālesia. Tātou wola, tātou whaalongoina. E uina ese le tātou whaalongo, ese le talia, au tātou whaalongoina. O tātou i loa, e iai le atua. E iai le atua. Ia ai ua ola mai, ma soifua mai tātou. Ia lea lau o talia whaalutanga i nei tangata malasunga whawhengaina nei. Ia me se fo i tele o nisi o alom whanau o Samoa lo salalau le ralorangi atoa. Ia au i nālana saua i loa lo nei tangata. Ia al watu ai rare sau i tonu latu na i Hawaii. Ia latu lai na i Hawaii. Abe inisi o polkalame whaalau tele le malamalama. Whaalau tele le loto. Male aoina. Ia po inalanga amata mai ai. Ia no. Alu lo le one-way ticket to Asia. Oi ni nei atu no waranga le Asia le metali. Oi tau mantua. Eyo. Se tu long na fo ia le. O te langona lela ele se me mita ai le tangata. Ia o tele atu no le Asia. Ai la tua tu sina le tunu le o saina. Okay. La fa Samoa o fa Britania. O lai. It's right. O saina whatever na sa o walu ai manisi fo yo alo fa now sa matonga lu. Il aveina le tu spaia. E te nofo i Hong Kong. E te travel atu. I tonu o saina. Ina ia fa ofi atu le tu spaia i tonu o saina. Ai o ia o la Asia tele o tunu o Asia. O e latu Taiwan, Filipino, o Hong Kong, o Nepal, o India, Bangladesh, o Bangladesila. Pei o inala sa o nofo me se tasi fo yo alo o sale aula. Ile ne te iwa wa faina wa alo le suafu mtayo luso ya silo. Kota mau fa. Fai. Pela Bangladesh. O inala sa o walu o fesoso ani ai. Ma ia la wa kelele ngaluenga. I tono le tunu le. Ma le tua foi, o le tunu le. O le tunu Musalem. E le se tunu pe o tunu Amerika ma. O le tunu le, o le tunu. Ma losi tele le Musalem tangata. E pela o Asia o tele o tunu o
o tala asia, ona lava, o le aveina, o le finangalo, ma le upo le tua. Wow, Samoa ma ainga wa, o tau sila ma o tau whafonga, i le whaonga ina i le tua o le tangata whātawa. I le tu ua le ainga malinu, anga yatu Pasifika, Tonga, Amerika Samoa, Fiji, Aduatu i Hawaii. Le wai whafonga le tele o nu o le o Asia, ua o iai le au auna, ona o le tau o venga le tala le. Salo le fatu a fo lea o tato li isu kiviso le Great Commission, ina ia auto wo, ave le tala le, ya mawani nganga pa patisio swa fatama, the Great Commission. Ma nei ia whanau longo nei tai au, lau sunga le Misionare pa lau talainga fo isa 𝚗𝚗𝚎 ile whao ngā ina e le tua. Ia ma le vala wina o soifua ma le ola. Pea ma se fia ni tausanga sa e spendinga mo se ata whaataita. E o ma le temi nei. O spend lau soifua ma le ola, se o whaletua ma na i o wala. Whaftai mo le whafsid, ia, na o tu ua SAMOA, le valu tolu. Ua o luas futasi tausa. Luas futasi. Ia, o le taimi nei, ua onus fulu lua o tausanga. Wow. Ia, pe fas fulu tausanga, ia le la luatu fas futasi, ia o te tonu lawa I tono le avenga ina, manga lua I tonu Faamisionare, ia wale, ia le ngata fo ilea o le training o tangata, ia mesi lawa le whaevangi le, o le atu le whai inu umalawa maso. So, po le sina umina o lo nei, takai tua ina, pati o maro le service, long service, 40 years spent rest of, the most of time and the rest of his life to serve the Lord, different areas of the world, Pacific, Asia, and Europe. So he covered all those places. Why? Because of the Great Commission, the gospel to reach the unreached. Sa mana ia le pepes sa ngalue ai lau tau tama whanau le lupe whanele. Mita le nganga le anga o Samoa se no iti. Ai whaongale tua o na tama whanau. Ina ia reach out le lalo langi. Whawonga me le tai au. Ia ele power, le great, o le tua le tātou te tāpuai. Le ala wale whatau wale tangata, kole le tua le tangata. E whaongala vai le tua le tangata. Mai na ia le awhai le history o le mea sa. Au te le e peo le, pelo sunga malanga Faamisionare, Paulo le apostolo nuis. Le wa e ka wanga mana e ia. Ma lo ia le pe la le wa senta mai, I uta mo le nei taimi so a inga se tau ia e mo mori whaftai mal whamalo I le service, le taimi ma le commitment pe me ta uana le anga I le whaingo fie artificially lau sunga Misionare ia ta se e ane ni lu I tau challenge e o ani challenge o le tala inga I lau ta milo ai atu no nei se I tau au wai matou nei le yo atu mautele loa pe o ani ni lu I tau sa fe ngai ma oe le su. Whaftai silafia tatou atunu ia ma tatou soifua le soifuanga lo tatou olai. Ia. E tele alu I tau po feme te alalai te ngalue ai, po tono e kālesia, po Faamissions, po tau tua fo I ainga I SAMOA, e iai lui tau le soifua tātou te olai. I le olanga la Faamisionare, tele na wā, tele na wā ni la matia lola, I le mātou fo inga luenga ma le mea wo, ia e tau sao atua, o te loa kawa umale nei to ina ia the continent. The South America, North America, Europe, and the Middle East,
la tufa tua foi nisi mea la fa SAMOA tu le fa palanginga nisi o mea i te tono mira isu tato fa longo te wale alu i sala elu ia o le nalo fuanga pu fa lima e no talu ia i sala elu oh so ia ia ma o ai kupito ia i nei no fuanga o tato fa longo ai le upo le tua ia ai o lui tau ia o lui tau ia le langa ia na sau o 5 e ai lui tau o le 5 ia ia o lui tau fo ia le ola le tatu te ola ai a ole te ina ma le ola fa tua ma le ola malama i tangata ia o la o i loa le mafuanga na tu ai la ainga e ai fengata o le malama le ngana English ngana ia le malama le ngana fa sainga fa Filipino fa isia tunu ia o mea ana le ia masaulo malesi mele le isi tupe finance tufa tu ai fo ini mea ia tulonga istaminga i le olanga fa ia fa taile tu amlon fo ai nei vai tai ia awaso la i le amatanga mainga Matuavao Misionare Matuavao ai le Misionare ia ala e alu ale Misionare amen o le mele singa la lui tau fo later on i tatou SAMOA tatou soifua le SAMOA e te soifua o oi o le tangata SAMOA e ilu fa SAMOA fa pe se e loa oi o tangata SAMOA i lau savali ma lau tau tai e sao le leia a foi langa o tatou feola mai na awa o ina mai e tatou sau foi la le i le Galuega le atua it's the same thing e loa o oi o le atali o le atua i lau tau tala ma lau savali pe ia foi al SAMOA le fai mai e tatou SAMOA e loa SAMOA i langa tau tala ma lan savali le fa alo la le SAMOA e le fai mai lo tatou me foi le it's a human right I have a right I have a yes sir e ai le right to tatou ai principle e tatou savavali e le fa pe lo la ai lo right to speak in a song speak ale ona solo fai atu ale ma le ava le tatou watu nu ue yo le te fa longo e le fa pelo la mai la right nai te fa yatu al mele lo te lo ina o le mele lo la ngona lo fa tangata yoe o sio watu nu e yai le human rights tato ia ai foi la teta ina o challenge na Faamisionare o le tupe o le olpe fa fena na ava isi tangata isi atu e wa ese SAMOA ese palangi e SAMOA foi e kau lusi foi lusi kan ia e tawana i le ava ma fa alo tangata SAMOA vai ele Galuega o so nga fai fo va so se lau pesen pasta o to fesili ono le culture mal kako custom sa yesi sao le culture le na e watu ma oi e manisi foi o so ma tu fa fine ile fiso soani ile presenting o le gospel i ise tunu wa ye foi culture ise tunu ai ora so lo ese le mana yo le fesili ese tele tahua tele ole anga no tatou SAMOA e tahua tele i le inga le upo le tu e whaonga e le atua lau tangata SAMOA a wale whainga o lau whaaloalo o lau ula lea ta ula SAMOA e lo ta ula SAMOA o lau SAMOA foi e te whaaloalo ai le tunu o lau ngana ma lau siva ma lau tālai e whaonga e le atua le tātou tangata SAMOA e ave e whiau le lai e fo i mātou kulupu e ai fo le tū wha SAMOA e le mamafa tele ni te fo ua mamafa tele tātou watu il tātou watu nu ona mamafa ile ia e tū le mele na mele atua ia pālengi le lei pālengi lei ai whaonga e le atua ia le tū o le tātou watu nu le to tele nisi o whaonga ina
le ngangana Samoa ma le tufa Samoa e la unga ilo na upu e fola ai le tala lelei a le tatou whaaola na o mai tatou te ngalulu e Mana ua ta ua ia value si al tatou ngana a misa le siva wa em fai ona na whaongale siva fai whaongale ta leni ia e pe 4 milumo ni tangata e di whalonga ia kia viso a malon mata ia muli atu e matala lei tua ina te lele ama mea tonu ana ia ta ina tatou e le anganga o le tua le mea tonu mai le anganga o le tua ta ina hai tatou a wale ia maolunga sona viinga ia a wafo i le launga ino na na upu o tatou siva a e nofo ma e mafau i a ao ma whainga o tanga o inga e whetalai whai mai fo e whetalai mai manu ma la au ia e siva fo i tatou ave vi inga ne tu ave vi inga e ne te fo fa pe ia na vo tu whainga me yo sa le o pese introduction for lele wa ale lele tu ai amisa ia open areas ia tunula wa ele faina ela tuloa straightforward ala le Yesu e 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 ela ke ka ko ai men inga introduction e kolome le tense o taleni ai pacific ai open areas e te whaonga ina e taleni ma mea alofa na mai ele tu te iloa Samoa o le kauta tātou le mea alofa na mai ele tu o le taleni fo la siva ia me ia tātou te whai ia whaia ma le matau ma le taita ina le nganga te inga le nganga ne te fu sa fu se so nga whaia ia nga se la ia le ma taita ina le nganga le tu pe o so atu le tātou tangata Samoa o Samoa ma tua seki Samoa e whaafonga mai le aso nei mana o mia in Samoa tutoa a wale la nga ino na upu tonu e le ngate to tonu Samoa mi usila nei ia all the world all the world all the commission and family great commission all the great commission ana tauna wa saule tala le mai o sala elu langa great commission yo to wo fai nu mala sopa o nei amata mai Jerusalem Iutaia Samaria male la lo le faftai ia te evoluso so foto tua wa le wa matala le ya le to senta to le tua to so ya mauto o to ina tuno ya ina ya aule la lo langi so le la fulfill le purpose mal al famo le great commission ma ya fa so me nei ta officially la se overall o le respond po atu no malava na o le ase feedback o le ase na yai ni tangata na sila firma na turn to Christ dai lau sunga ia fast food tausanga ia o tere amen mai tawina nu mera ia na se au te le lau tele tangata ua maafe ni alanga yes ua la to talia ina whaotanga amen ele ngata fo ila le tanga to talia ina whaotanga au fia maafe tangata ua whaalongo ina ele suafo Yesu ele mātou ai Galuega wha evangelia le mātou te ngalulu ai i te tonu whea ai o le youth with the missions ia o tere i loa le tau tino tua ma ia for God's glory awane ia le tamā ele winga of silly for le te ua whaota ua le but o se feedback o tātou te tilo ia e take te ia le so whaftai ia le tue pati le o le Galuega le tue whaonga le tangata man tua le roto le launga le sunga ia fono sa launga fono i le sunga le tai foi le wai mi Samoa sa launga mato i mangele
sa faila na tala lea ase mana ia o tatu atu luma le tua ma e watu vai atu le tua o umana ungan menga o nganga ia o maya moro man e le ngalo e tau le luina e le ngalo e tau le challenge na sunga fono sa to ngalu e lu ia ma to na te mi talvo ma na ia lo wale su e mi siangang e le mai lotu ale mai ya ke riso send someone pe guide mai se tangata ina ia fa o le na nganga ya ke riso e ala lai keep pe pelo ma fo dala le ia le vola o approve tele tangata faino to kaitinga ile gospel o tele tangata wala to receive ia ona o fa ngai na le tu se fu mo le le avi ia le tu na mai fa stai tele mo le tele ia o lui tau le la solitalo fa e le fa ngo fie le alu Faamisionare e ia lui tau a mesiala tu langa le o le finance ia sa fa fena fatino lo to ma sa lo me le te lo seu sa to fa ngai no le metal faith mantua a pei pase se sa le si nu i ya mantua le te ento ngal men ele va to full time ni o le to te travel on the mission so tongi pase se o isaino tongi pase se o ecupito tongi pase au pase se foi le to mai pase so I think sei facina o fa solo titia pe sa ora o tau mate o le faith sa to fa ngai pe o le amatanga na o le fai unga fo na o le ola fa tua i le tua matali tonu he is the provider yes not only financially he is the provider of our safety of the provisions of food but ole ola fa tua le tua pe ole ola nga le na matou amataina ma ola ola ina ia matou fuga mawale se olanga te talo ia tuli vai le tu jemi fe so ni mai matou ola i se olanga fa tua i le tua ele ngata la le e ola i le olanga fa tua au avea foi le ola fa tua i la wa ia sa vale au avea foi la lo ola fa tua le tua au mai le tua ni la ngona au ai te tau foi na fai sa nga lue faith without works is dead so na e lang na ngai la ngona foi ele ngata te talo au sa nga lue foi fa mai ma so ni mai na inista ngata e fai le mea a wale tau ma whainga le race the fun fa me tusi le newsletter ia lau sunga whawhe te longa o whai e uma mea e ia mea work e hui mea what the few i ala o le ola ia na vai ia le tari tonu e o nei lava te halo o le mea lava le whai o le ola tua le tua ia mawhai ni awala e mawhai o na race elephant ia wai o atu nui le te aru le fta fo i mai e nei Philippine au te le i malanga mai nei New Zealand ia e race elephant ia o pasese o sila fia ia le intamai pasese ale se lau fit a me le afi fit se lau to i titia a lua se lau i le one trip tickets ole pe ale faith pe ole ki ana te inai le ngaluenga awai le na finances ia a miso lo soifua ola fa tua ile tua e na mai le provision o te ai le to tua la so fa fenga ole fa tua ia ma usitai e pe o wala nga sa we provisions ale tu la we va ai amen la va ai tilo le mato ngalwen ole te tonu fa tu le tu ia ai pe la lu sta obedience to what God said Malaysia fa malos la su ono ta tu lintupe fa pe lo le ai la ngalinya kupe
Te le anu me nao misi. Yes. Aua ne avele tupe. Yeah. Ma mea poloka i Faamisionare. E ia au wala le atua, e a mai e whai elena, e whaamaoni, i mea o loo a mai ele tu. Amen. Mana ia le tala noa pe le sunga Misionare. Ele mea ta o le faith, put in practice, walanga tele o tato, ia fwe tau faith, pe pisa le faith, ia a wha le practice single metal faith. Ale mana ia le, ba, pena na laina vatu silanga ole areas le wakava le Misionare al fisili ele sanga luenga full time le e travel lava so la e sele faamaoni le tua ali se faamaoni tele le tua is our provider if we trust him and if we obey manga ele pulenta le sungale le obedience is the key to success. Amen. Ta ua tele le usta wa le visao nga me fatu tua ele the town fulfill uma mainga ole fina ngalo le tua. Then he will perform miracles ole faith mania ma lo esele ia nga telefone na lu ia tato uma ia foi ni se nga voltal no ni tayao po kalame mo Faamisionare ia ele whaingofie, ai whaingofie, pe a iai le tua. Ia, na ia, isi vaenga ia nei, te ue eni se fisile ngalo e tia u, te tātou fo i mai ia se taimi i ni challenge mani, encouragement mo tupuranga talo vau. A ele mele o tupu ilo loto. Ele fisile na ia le wa. Ele upole tunu, whapea, o ana nafi na tapena ai nei o nei e tapena ai tai au o le tuanai e tā ua le tuanai ua toe Tracy tua lo mawhawhau Seuamuli i lo tā pro tā minga o lo tā o lang le la sorry SAMOA ma whawhong se mato e fo itasi ai e lo mawhasino manga le mea na ma o mai ai swai ia pe na utou whafonga mai o ma ua sama autalo vou a onga sa matangata lotu i sa mato e kali se metisi i sale aula e le ma whena ngalo lo mato whasino manga male tupu anga na fofoa mai ai le soifua au no i le tua lea ua o tatala noa ua emo mai lo mafofau na yo tā matua. O te manatua si au ta maa si au tua o matua tongi waha. O sa tū le pule laa. Sa la unga o se tasi foi o tula toha le tala le lei. Le ta maa ya se mau faitala. Le ta maa ya se woti. Le awhionga ya whai mo me whanu tu lou na yo to wainga o mention ina na yo to tua. Leanga o to uli ia o le tala lelei. Ia le fetalainga po le fiong fo ia moiala lautua moiala matua. Masalo e le tau matua. I ta mai ia le vaula, mai ia faso singfili, sa mai ia le vautoleu. Nei te ua ngalo nei pa atu. Ai ua a mai e nganga e tia. Ele o nei na tapena ai taua. O lo tama o matai tu lama le sa tu pule la malo tama malo tua. Le ele ngalo ro la to sao. Ele ngalo ro la to sao. Ole fatu na tu toi se tu afo ia matua. Tongi va ia me se foi se tama sala to la unga ina le tala lele. Ia. Ma le tato leilo. E ono pasi mai le whamanianga ia dato. Ia, nā teimi tato talu vau tato a sa. Ia, sa tato. Tau te leiloa. Tato te leiloa. Sa tato. Ia leo langa. Alu kua lava. Volonga mai ai amo mai le. Ne mea mata sali mai popo. Ia, e le whaingo fie le ona na ola mai ai.
ma le tātou le loa. God has a plan in our life. E iai le plan le tua o manta oto. E toi langona le toi tu ma tepa I tua ma le nganga whaftai. Le sunga misionare. E ta tauna ta whaftai o tata maa. Ma ta maa uma se tātou ngalwenga. Me tisi sala tau whawhai lele mai lo ta. O la ta whalongo. Ia. Ma le lato tau tua sa whai le tua. Ale umanu ia I tau. Pe o se langona le na. E tate toi tu ma tepa I tua. Leanga leana nafi. Na ta pena I nei. Le o ta o mai foi le nei. O nei foi la. E ta pena e ta ua ta whanau. Mole lumana. How God process and equip and use people in his ministry. Yeah. Le ta ua pito lea. Se I tātou I whawhitai lava ina I o tā tau mātua whisana I o tā tama. Se I sau noanga. Tai lau songa whawhengainga. La lea laua o toi tempa I tua. Tilu I tua. tua. Nafi I le so. Lea laua a whafonga foi le paia lasi o le tātou atunu. Ia mai se asi o ma nu o lo na ma ola mai ai tonu sal aula e mai se sa fai ia sa to le pai fanga malo ono nisi o lo mato au ainga fatasi ai e sa o le sa noanga sunga fa fenai o ina tonu ana amata mai ai le ola la le ola terminate family si upu family upu tu spa ia I know you before you born. Sila fia ele tua. Tato wolam soifua. Au tato te li whana nau mai tato wolam e neolang. Ua ta ua niso swafa. Ta māua. Whai le langi o le lato soifua. Whatever. Ale ola mea lea. Lea tonu au sau no ansunga whawhenga. Na ta pena na lalaunga peian o fai atu. O mea na tutupu mai SAMOA lea laua ia mato atu no. Of ta maa na launga ina o tangata tutoa. A mato whalongo ina o launga fina ngalo le tu e tono metisi. Ole, it was one of the anointing malam lama. Peta iane ina taimi ia I o lo tala vau pele o lang. Ala lea la o mato o mai tu la nei ma taimi nei. O toi mato va ai lai tua. Na la leo mana tua ai me na fai o mato tua. O na fa pe atu la ele sa laula. Na yo mato nu I sa la fai haftai. Nisi o la ta uso atu to pa ia to mama. I lunga le tātou pokalame a whai o e wha a whonga mai. Ka mai foi le si upu. E a fua mai maunga tele. Le manuia o le maunga iti. E a fua mai matai. Manuia o nu. Yes. Peila mātou se so atuna nei tūna o leso. E le whaatou nua le sunga whawhene. Nei malo nei tangata vai vai. I le tātou atunu, tātou nuu na mātou whiola mai ai. Na whaila utala e māsani ia. I loo nei tangata. Faamisionare. Ma mea o loo whaia vei taimi nei. Na a mata mai tu tonu sio ainga. Le tau tua ina, o sio ta mama sio tina, ma le lotu ma le kalesia. Ia, o le nae au mai ai taimi nei. Tau tuaina la Galuega, tau tuaina o tangata o lo matou Galue. I alo lofa. Te wha saoina le sau noanga sunga whawhengai. Te maa niso matou te maa na launa ingal fina ngalo le tu. Ia lea lau matou pueina ma wha hau au ina. A wara wha lau te le ina. O le fina ngalo ma le upo le tua. I neia tunuu ma la tunuu. Ai, ua mali whasa o. No maua lunga le vi ina o le tua ono o tātou. Ta mama tua o te whai langi lo lato soifua. Lea la tātou ai ia ni manuia. Ia la tātou tu watu. Tātou
continually. Ele ngata ai. Na le hei o matou whanau, ma whanau o matou whanau. Ia o soifuanga na leo langa nei, whiwhia tēne nei po kalame, o matou to mafuta ilu o ea. Yes. Mana ia, ku vatasi ta au ta lima, ta patpatia sao na ia ta matua. Au a whailangi, au iaiola to nganga matapua i mai langa tala tu stala pelu e mo moato lo mata lo pati mai matia mai ha malorosi ele ma te uina wa sanga mai a poli la mau mai tia sa ele ngalo lo to sao ele se tato kalisia sa le aula ele ngalo o lo fa wa mai ngal ni taimi o matou ta se mai ma matou mai o matou fatu malotona fa waule au nanga le tua ia la lea ta u ai le ananafi fa fetai tele lava nei matou matua o lo tau ti nga ia le wa matou manvia ai ona lo tau tua le tua ese le ta u nei ngalvenga nei ta to matua man tu hoi pasta le tau tua matua sa fai ele faina na aile le toi ina pe le versu a pe ata fa tu foi se le se mere le e tau fueta do ave on meu mau ave e tau tua ina mal tato li lo o la tu fa nga tato wa e sa o io me tonu no fa ma sa ula unga ile anafi ia a o le umala fai no la ngona la tu fa manatu le kalesia no fa atu e kalesia manatua le tama faleanga onan fa manatu mai ai ia soi ole se to na ia fa au ia fa se le se lengi se ave nga luau fa se ulu ma se luau ole moia ole ta u ia pe lengi a mo ulu ma luau ia le mamalu le tatu atunu nana to e fa manatu tau tua le tatu tau tua awata ma fa ale nganga malato falitua dai ma tua fa ale nganga manatua mantua la totalo ai mi se fu ia la lo ave sino kofe ya ave sino lo au wal me ana tatu folo mai to ina ma lo matua so le lotu e tasia la so tato te o ai alaia le lotu tasia la so tato te o il farsa alva yaso ato ia le pisi one ngalo le lotu ma to fa manato foi le tato mamalu pa ia le tato atunu wa ai le lotu ato lotu foi ia tato vivi ia tu le nganga ma fa maoni ma fe auna le tau faiata awal te fai lo tulen fai ta we sai pa ia fa sa mo fa sa lo ka ngulu lo ato tuli pulo mata o fonga awal mo ini o mata e mo ya to ya le ya to tuli ma pulo ato fonga mata talo le tu mana man tu hoi ile singa pas le tatu mo luma ma tu sta to maya mo ya la ka mo ko na uma tu fusto ina mo ya sau ya va to ile ka mo va lo fefe ya ko ilo fefe ai se le nga discipline ile o langa ele se farsa mo ya awa sa o longa ele fa su vatati fo i tanto e kalesi o ni si fo yo e kalesi o tala to lisi assembly sa o lo matu e pisi te me ki o ta o ile ia fa alo ia nai me mana ia le discipline le fa nga fa peta to ai o abuse ta to te me le mala ma ta le tu pa o le o mala o ni ai o fo son se sa nga te me fa ya te wali mai tu ai se to ina me lo tu el neve te mi fa tane tu no ai pior ta uan la ta to foi tase tu e mana tu ale na rafi e mana tu lo la tu sao ya le ma patia ya le lo to sao na yo ta to tu a fa fetai lo to pule le wa ma to manuia ya
au tātou ainga foi mai kalesia o tapu ai mai Samoa se tātou kalesia ia ai tātou Galuega ia mātou te mai ai whafo ia mātou te tautua ai tau malele atu mātou te tatalo atu foi mo tau ia te le foi tama whanau se tātou Galuega le foi wo le ministry ia lo whapenana ta sele ele lalo langi o na le tala le lei se a o na Galuega nei o tātou matua ia ui foi na ele whape se lotu I tatele o toi ngalue me tisi ai sa faina o kalesia umalanga pauale nganga ina ia mawani nganga mo le tua mal malo ia sa mafafta ia tu le mau mai foi alom fana o tatu nu Samoa le ni laula le anga le to ma filo ima ia o fatu na to mai na o ina I so tatu kalesia ia le uma ta se tale le ia ia mawani nganga mo le tua mal malo ia salo o nei vai ngata wana o tuna ia ai mole nga ila luma basta le hasisi wa o le no tipilot ni se mai le tunu la tamai nei ia le na ia o Filipino o Filipino ia ala oko mai la Filipino wale pe ngal dua vesta luina malanga ni ia se me se tala I tono le nu le o le na fai mo fiena o le ali tu ai ngata tonunga tele se ia fa mole ia o peole ala tununa le fotoa ia o ne tu atu sa o South Africa okay South Africa ai o Filipino le na 3 weeks ago ia o le tunu ia o la tau ia taltununga o le lotu katolito so that's the main religions ia alwatu so tu lole ma tangata Musalem ia telefo mana isi tangata Cristiano lo I tonu o ale lauia va ai ile mato por kalam ia fai mai peacemaker tangata tonua sa matou sa Faamisionare inisi o matou kulupu I matou Galuega I Filipino sa maua se connected ma nisi o tai mai o nisi cities o o lo ngalu ile tunu the government ai ke siamo langa tangata o le meia o sa ke siamo pui o ia langa o le ki tangata le na maua nisi fo I alo fo whanau o lo ngā lue o ina lana na Matuavao ile whaito so ua whenua I mātou ma sia fo I tangata o lo te ia tono nisi o city ia ana eila le anganga ale tai nei e manao I o atu e launga upo le tua ia onga tono si from elementary school to high school la tomo fai ia Matuavao foi le tono o afo ingo fale pui mato ia war foi fai pokalame tono pui amen ia ai ole aveina I o fe au male upo le tua ua mo tua te tala lava ona o iai nisi o kalesia ele ole na ole wai msanga lui e na e kalesia ia wa translate la ko tu spaia ile ngana lea ia Matuavao se soni fet kola mea onga ne ia ma tu fotu spaia ma ile la to wa ia ngana ia wa ai ma sa fa palani ia and then we have a translator la to na e famtalaina la to ngana a Filipino ia matua wide open ile tala le se vanga na wa e halu tele I te tribe people on mountain pe la ina ele faila singa type mafenga ta ole wa nisi e lunga pe fia so e cross ile mau ia Filipino na lena la tamai neisi yo matunga luenga fa evangelia sa fa ia ia malo masalo le wa
faso sol fa marta tan no nga ya na faso le ai mana ia lo tan no le tata no ile fa le ministry ya for le Misionare te le se lo itau le foi se fa malo se a moi salo last year pero son de sa o malanga i India Calcutta mo le lua veaso sa o tilo foi ya sen manaya maua salo pe 5 taimi sa o launga i tonu o se ya pe an tata no awone ya tato alan tau sia volene ya en kalsanga te le tanga tana respond ile ya ta Yesu isa pa petition foi ni sionga le na fa ftai le tua o tonu na i India pe le majority ya tanga le Hindu ele i fa ngofie ya sa mana fa ngofie on sa ya tanga salato organizing ya while fa na tala i fa tau le su wai se fa ngata ya ele alo ya fue la fama mo masin fo a tesema sal por las Fatu ya fama mo foi to malanga mo luve so Calcutta India ya ole plan la mo le neto sanga fa mo neto sanga ya ya foi sawaina pi ya tel sa ya lo totel el courage me le tu ya sa ni pe ya consequences ya voleva foi na masani na walu inga Calcutta i malako New Delhi e alu Madras alu atu na Bangalore ya na ino fonga na sa masani foi mato fai mato pokalame ya e matua ya te sira le fai mo fi le tuale Fatu susaina tato ne even fai o tele fai o cavale a povi fai are story don't going on savali over crowd tangata ai o me manaya na tele tangata wa di liu ya ke dis termine la pisa o tala du spai o tele sai to se le auto le chichila fue ngal ya malo va stai mole ya o planning la mole fa ingon ni tu sang la se si fa umata tan noanga ya ona tuatu le upo de tua o la se si o afet to tali wai ya mai lo se na fa malo si mo ni se fiol mi se ya penta o la su wa tele ngal wenga wa titi on tangata fa ya sa wa ia peo toi fa popo atu la I lau sauna mana o mia pe te tonu e kalesia ia po nisi foi la fa la potong le foi o tele nisi o avela tu outreaches I lai tu ia al mato foi ia ngaluenga ia ono mato ngaluenga it's a long term ia e whainga tau e te me whainga tāinga na recruit mai ma tangata ai o e tonu e kalesia e whainga fia short term missions lua tolu whawa yaso ia to fwoi mai fwoi nei ia to te talo to sauni lesi so ai whapenga la whainga nga wenga pena whatoe whapopotu e le saunoanga le sunga whawhenga wale open mai le tu sa o fai ni so e kalesi ato ai ni si e fia malanga pa wale me ia talo le tu me tu pe tonge pasisi tonge me no fai me ai ia alo ke na singa tu mai ta ia la tonge fa senga I fulu me e pa wana me na me tanga tai e o mai fai le ngalwe al se upu I no foanga ma me le o ia I do have a lot of contacts. Mana Yesu son. Se pela o toso so atu na e fa popo atu. Ona ua tele me fia fai. Tele sai to se. Moni ya tala. After le sunga Misionare, sunga bas. Ya na wa salua to fa fonga ole ni na male demand na dala le ni jemi. Ya ina ia maua ni nganga ni liu ya
pe o whawhainta Fatu tungo tale o tangata. Ia o nei veitemi ia Misionare tau finance. Ia a le ua tala no Misionare o le faith love. Ia ma talo ma whaisina ngalwe. Soan me le tua ia ma salo o te le whaise i lui tau ma se whamanatu. O ai o kōle le tua ia au e te maso sana. E tapena le tua tato vai lana o na kōle le tua. E leo whaingaluenga i SAMOA la e whaile a ingo. Kōl mai ane tua saua masta mai motu rei titi. Saua mai yuta le wao tua lava sa matonga lue. Saua, kau leo so olala. Ese le matau tia le tua le na. Le tua whai wāwenga le tua na te whao ngā le tangata ia. Le levi i le tua soi fua ona auna le ia o to whafonga. A lot of fruits, souls be saved because of his service. Ia le tua me uma ai o le whao ngā ina le tangata. Ia aua e te masa salo e kolo e le tua. Ia e te alu. Alu e ta pena le tua pe ia fa pena le voto e lui tau ia auto e fa malosi ia a misele fa mo intia na masina ia I raise my hand to lima pe finka ka o nge kai mi pole la vale persecution o fe nga ia I trust God. I don't know why ta pena le tua me o ma ia se to eso so atula ia le Papopo le saunuanga o ni challenge na mani lui tau o na yo tato misa tato talvou na ele i ainga ia ele Fatu no maua ia tala noa fa fonga falong ele vala wina le tu ele so fum leola ia mana ia tala na ale sunga te tai ole sunga ia fono fa mai mana ia lo tu la sole el Faamisionare lu mele tu ai vai tu dia le tua o nganga ia mai sainga nganga ia mai asia sa o mol mau ia mai fauelo malo e le ngalo ia cha una tala lalana pe mativa pe sawaina pe eta timena ia fono pe ina ia su esa tanga e ave numa o le tua da sole to ia ai wa tele o nganga no mau ia ale lui mai foi lui toi foi tu pulang talvo yeah, find some lost souls. Amen. To save while we have time. This is our time. Let us go and share the gospel and fulfill the Great Commission, not only in Samoa but Pacific and all over the world. Be strong and be courageous. God is always with you, guys. God promise He will never leave you nor forsake you. Amen. As He practiced Amen. In the life of His servant. Throughout Amen. These 40 years, God was with him. Why not? More kako. Yeah, when we yale atu. Tasi yale missionary. Yeah, sana summarize. On a time lole to my pesele. Se to va idea ana fa fonga lole sina wa le mate vai tun mate ya te wa fa muka mai ma wele ele sia ya da donu e lofa ma ya le ya me se temi mo le upole tu ya ona fa uma le ta ko kalam ya sa no muli ona ya na ta fa fonga ai le taina ta to pes ya to fa manato tua o lo ta ia na te inga ia ona ole soifua fa ola fa ile tua ia malana fina ngalo malana vala wine lo nei soifua polo nei fo yola ia ele ese la tu sa uma tato ai te fa tai mo lia no ai la tasta tu pes ia on tato to e fa uma le tato proclame nei tu la laso e mi ele tu o te wese Samoa le la ngai na lupu ma na ia fe au ai la mo me belo sai sa wi kofe ya ai sei
nei o langa sai mai ua o maua Yesu e te le ilo nganga Whauletanga O lo fia fianga O e lo mitanga O te tiwa i le nei vasa I nei uosa ai maumali E a susulu mai le la O ngā luenga matinga fie O te pese Leo tene ai Mo whapetai Ia oi mau matai Whaletanga 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 Whoa, whoa, whoa Whaletanga 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 Whoa, whoa, whoa O mea uma Matuavao ainga Ole atuana ia pa'avaina Nei wo wola e mauli odi ai Wao whana mai O wao se 𝚟𝚒𝚎𝚘 Se pese Leo tele ai Mo whapetai Ia oe lau matai Whaletanga 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 Oh, oh, oh Whaletanga 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 Oh, oh, oh Te whapetai e sui lau whaalatai Se ai nei aleluia o sala Awana o lei loa I lea na sala A ua wha sao ina a umai lele ana Se Leo tele ai Mo whapetai Ia oe no matai Whaletanga 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 Oh, oh, oh Whaletanga 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 Oh, oh, oh Ia nau whaso? Ia. Nau sina upu whamarasianga nei tūla o le tatu pokalame, wha uma tuai le tatu pokalame, ai o le atua. Ia. E le suia o le atua o ananafi, o le aso, matai au. God never changed. E uia na sui tātou, sui aso, sui taimi, tausanga, but God never changed. E tu maua le atua, au sina whaamalosi anga I le nei tu lao le aso. E teite ina e lo nei ola, o lo soi fua foi a whaafonga mai si o tātou atunu, e SAMOA, ia, tātou SAMOA nei New Zealand ma Australia ia po fea fo lava se vaenga o nei la langi lo e whaafonga mai ia sina upu whaamawhanawhana pe lui tau o tātou ola ia e le sunga I whawhengainga o e o lo tau aveina le tala lei tono o nuu ma la whanga mai kalesia ia whaamanuia tele le tua I tau soifua wale
le whai o lana Galuega I tōno nuu, mai kalesia. Ia nei ainga ia nā tō silafia, ia lo nei tangata, ia o sina upu mai la fionga le atua. Ia o le amaua mai le maaleko. Ia ina I verse ia le si o tufa atu. Ina I lui tau wai foi lo soifua mo lo ola. A wale tātou ola whaaleanganga. A le ngata foi le, a o e whaafonga mai foi se Samoa po se sesi lava. If you hear me saying or sharing some thoughts on what the Lord is saying is this morning, part of our program, if you don't know the Lord, if you don't know Jesus, if there's something that for you to give your life to Jesus, it's all up to you. If I pena fi tātou Samoa, if I fonga mai, a whai foi ua abeseia lo ua e furitua, o lo iai pele ava no mo lo soifua. E te toi tā pena ai, ma toi tu inatu, ma ofo inatu lo soifua mo le tua. Ana ma reko nai tasi, non fa ipos fulfiku. Fa mai, for Jesus said, come and follow me. Na fa yatu Yesu, inisi o so, o mai, ma muli mai atia. Then I will make you fishers as men. O lau whai oe matangata, e atu e whainu umara ma soo. Ua le toi whaiwhaiwa tātou pe na masa ni ai, nisi o au whaiwhaiwa pe o lātou Galuega na, ia o la ese le tātou pokalame o la tātou o atu loa e whainu umalawa ma soo, pe tā lai atu I isi o tangata. Whai mai lana upu, o le atua, e sau oe, o le whato nunga, whai mai Yesu, come and follow me. Ele, whai mai, come and follow my church. Come and follow my way, my youth with the missions. Come and follow this. Jesus said directly, sau, ma muli mai atia. O le whato nunga na tu atu. O la wha mahalosi fo nei tu la le aso. Tu natu lo wona malo soifua ete muli ai a Yesu. Tolu ni vaenga. You follow Jesus, Jesus will change you. A e muli atu I le atua. Po Yesu. Ona sui le o le atua. Ele ngate na sui o le atua. Ia a ole a e tu natu lo wola malo soifua. E whai le Galuega la fu e whai Yesu. O le tatalo, o le launga I natu o na upu. You follow Jesus, Jesus will change you, and then you committed to do what Jesus said. Pei fu le upu a Timoteo, a Paulo ia Timoteo. Whai atu no natali whaale anganga o Timoteo. Timoteo, he said in English, Timothy, imitate me as I imitate Christ. Whaatai mai a te au, a o whaatai atu I le atua soifua. Ia e muli mai o whaatai inga o whaatanunga, peno whai atu I le tātou pokalame, I le vaenga mua. O Timoteo, ua veo ia masi tangata tai. Ua muli ai Timoteo. Ia mino Paulo o se tangata tai. Ua muli ai Timoteo. Wha mai Yesu, iona au so, muli mai ia te au. Come and follow me, and I will make you. Ele ngata la le tātou muli, a ole a vea la whai le tua tātou maona so, ma ngalu lue le Galuega lea, ua whai mai le tua te tau na whai. Inisi tu, po whea le mea o e alalai. Po whea fo I le mea o e ngalue ai. O I nā fo I e whaanga I nā ilo soifua ma lo wola. E whai e le Galuega le tu. No matter where you are, Jesus said, come and follow me, and I will make you fishers of men. Nā o tātou muli a la
Whai le tua le suinga o lo soifua, ia ma wha ngā oe. Po whea lava le me o lo e alalai o e ngalue i te tono e kalesia. O lesi tusi leo te whia whaita wina e wha maa losi e foi. Excuse me. E maua mai le whainga tuai. I le lua le no wha i ngā tupu. Ma tau po e fitu. Lono whai po sumar wha. Le alala o whaita wina i le SAMOA. Ia, ono toi whaita watu le Englisi. E le tato te malam lama. So, whai mai le lua no wha i ngā tupu. Fitu whai po sumar wha. A whai e wha mau lalo lo unuu e ua ta ua o lo ingoa. Ta ua lo ingoa. Ma la tō te talo, ma sa ili a te au, ma le liu ese i o la tō wala leanga. O na ou wha alongo ai lea mai le langi, ma wha maa ngalo i a la tō wangasala, ma wha o la ina lo la tō nu. In English, whai mai, if my people who are called by my name shall humble themselves. Mea mua, Samoa, malau whakawhongaanga. Tā tau foi o loo ngā lulue po whea lava le tua le lalulangi. Whai mai le upu le nei tai au. Excuse me. Whai mai. A whai e wha mau lalo lo loto. Humble ourselves. A whai e wha mau lalo lo nu e ua ta ua i lo i ngoa. Ma la tō te talo ma sa ili. I le wha upu wha peletai mia. Whai asinu wha whai ngō fie i a te pe au whai tau wina. Whai mai, if my people who are called by my name shall humble themselves. Ele ngata tātou whaamaulalo tātou loto, lona lua tātou te talo, lona tolu, ma sa ili, i fōlinga o lea tua, ma tātou li liu ese. Tātou li liu ese ma leanga umole nei o langa. Ia, o le mea lai tupu. Then God will hear us. Whaamaulalo tātou loto, tātou te talo ma sa ili lea tua. Ma tātou li liu ese, mai le leanga umole nei o langa. Then I will hear the land. O le whapalangi na, e le ngata whamai, I will forgive their sin, and I will hear their land. Upu whaamalosi na tātou nei tū lao le aso. Whai mai la whionga le atua. If my people humble ourselves, whaamaulalo tātou loto. Ia maua tātou seo langa te talo. Maua tātou seo langa sa ili le atua. Ma tātou li liu ese loa. Mai ianga salo nei o langa. En whai mai ron whai upu muli lava, I will forgive. Ole a o forgive your sin and heal our land. Ma wha ma lo tātou nu. Ia peo se u wha ma losi nai nei tū la. Ia o ngā mo i tātou, a o tātou, ngā lulue solo, a o tātou muli atu ma whailana whi au. I lea tua. Tātou ngā solo atu, tātou ngā lulue, a vei tātou ma le loto mau lalo, ma se o langa sa ili, se o langa te talo. Ia ma tātou whaatua tua atu ia te ia, he will hear from heaven. E whafonga ma whaalongo ine le tua tātou
ta talo ma tātou tamawhai. A wā le tātou ola le tu maua nei o lang. Ia lau whamalosina nei tu lau le aso. A whai Yesu taimi a wanoa, pānga noa, so ifo tātou lau tu spaia, te loa ngau tele tu spaia tātou Samoa. E wha to toa iai la fionga le tua, sila ifo la fionga le tua. Po le ale me o lo feta lai iai le tua, e ala le ilana upu. Po le ale me o lo mana o mia le tua, a o e fai tau, a o e fa longo ifo, a o feta lai le tua. E ala le ilana upu. Na fai mai la fionga le tua, ne tae au. If my people who are called by my name shall humble themselves, tātou savavani le loto maulalo, tātou tatalo, tātou sāili, e le ngate na tatalo, alai tātou te sāili i le tua. Sāili le tua malana hami e tonu, i o ona tātou li liu e se mai lea i le leanga o le nei o langa, leanga sala o le nei o langa. And then God will hear from heaven, and I will forgive your sin. O le afa maangalo i le tua tātou wangasala, and I will heal our land. Le tātou atunu. Ia. Whamalo whai o whaiva. I tamā, atina, o lo whai al nganuenga. Ia. Tulona o topa ia. Nisi foi o tamā malo le atunuu o loo ngā lulua i tue fia o Samoa. A wafu tau sino tātou atunu Samoa. Ia, o le matau i le tua o le amatanga le ripoto. A ia tātou savavali ma le matau ma le alofa i le tua. E nau mai le tua, le atamai ma le poto. E taita i nai nuu, e taita i nai e kālesia, ma taita i nai le malo. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ia la so atu na nei tu la leso. O so me whawhenenga. Na o sina upu whamalosi lea. O ina nei aso. Pe whamanatu atu. If my people will humble themselves. Amen. Pray and seek his face. And turn from all our wicked ways. I will hear from heaven, forgive our sin, and heal our land. Ia manuia whafonga la tunu, i lau sunga whawhengaina, whaftai fo i lau sunga mo le wala awina nei, to ina vai, ia ua, ia situa whamalosi, whaftai fo i a wal whafonga anga tato tunu, whaftai tato pokalame, ia iai whaunga le angang pa i o le tua i pokalame, i le tato radio stations o a lava fufuanga. Ia o lau so atu lea, ai whaftai lau sunga whawhenga i whamanuia le tua. Ia le tua. Ia, na Samoa ma, o mainga, ia, ua whasoa mai se, whamansi au whanenganga, tau wauna nei tai au, ia, ole na, ole vala au. Ma ua lunga lea, pēna, whamarosi, wala au i sui ono so, ole, wala au, foi lea mo e mao. Come and follow me, I will make you fishers as men. Ese le maulunga nei whāloalo, ese le maulunga nei wala au mai ai ia, tātou ri, ia mo oe mao le, a mana ia, e totu awai ngon wala au nā le sa wha, mai su come to me, luinga, e tātou tātou o sao, e se amea nei no ia ke viso, come to save, e tātou na save more soul, ia lona rua, come to change. Alan tātou e sei, whaola le nganga, ma sei sui tātou ona. Amen. And the faith part of his calling is come to use you. Sau sei whao ngā oe. E se le maa, nei au mea e tolu e afi fili kōle lea ke his calling to his disciples. Called to come to save your soul, called to come to change your attitude and your behavior. Amen. And also called to come to equip you and use you to let you go
and reach out the lost souls all over the world. What a great calling for you, for me, and for each and every one of us. Ya oli li toi fasiria se sitala ai oli famo mafo fau ya lewa tala nora na ona ya oli tato oli kia la me uma pensa nora on repentance ele ki wera na wa por le alta to gali por le alta to fio ai ale fa maulalo le loko misal mo pentau ya ele ai la se for its effectiveness o tātou soifua suia, tātou soifua wharengan, ia, pia whai. Tātou te oa, a tātou le whamaulalo, tātou roto, ia, o manatu, wa ururum tā whalau, ia, le whiau wharenganga, upo le tua, ia, wa whasoa mai whailana uona, ia, nā o se whiau e toi tāpu saai le, soifua whalau, soifua tautua, soifua au auna, lana au whainga luenga ma tātou umare au whātua tu po whea lava le tawhar kelope fo whea le ministry o whea le kālisia ia e tasi al tātou walawina o le whātupuina ma o le mālo le tua nato le whātupu se roko a whātupu le kinto ma le tua ia o le whea whamalosi nā mo tātou le nei tai au fisili when will you answer God's calling? O a whea te tali ai le wala au le nā, e te whia muli a kerisi. Pe te whia muli ana nase I whai mo mori si wainga, yeah, it's up to you, but o le taimi, ma le tai e le whatali tangata, ari pas. Time and tide is wait for no man. Once God calls you, so make a response and follow Jesus while you have time, yeah. Via lau whafunga Samoa, yeah, vea honi wainga mate, whaftai tele atu lo tō whamano, tō mau tō malawa, a mise o tō tein. Ia e whawhangafonga mtātou mafuta I lunga peonga ngalu le ea. Whaftai lava. Mai whaftai, ia e le sunga le Misionare, o so o aile laro langi ia, maua le amanoa. Whaafe mai mtātou whasoa, ia, matou patia o whaiva malo ri le. Ia, tawatai, ia, o le langi le taui, o le onanga. Whaiva le ato seu whanua ma tala le whireli tu ama le fua ma toi ma liu atu ma fio atu I nai tuoriki. La langi o au maua ia. Whamanuia le tua. Wha wau pēr le soifua wauna. Wha ngā pēr le malosi me leola ma le toma ia. Equip pai nisi tu pulanga la le vaua ia. Ina ia wha wau pēr le mission lea. Ina ia reach out nisi a nganga ni yo iai le. Whaotanga ia maua le malo sitino. Sili lo soifua whanenganga. Ia whamanuia le tua le nofalo. To le whatua ma le nofalo. Ai atu pe wa e sia vave alu. Ia e le eifise se tio rea. Sao le sao noanga e le tio fai ai. Na o mea town fight. Ia ai. Ne te iau so vai ki o kangi misionare lungo marere. Ia ai whaftai lo tele. Ia whaftai maringa ruenga. Ia me sili utato e whai loa. Ia mala whaftai muli le sunga le a foi le whatonu. Moroto se fia Samoa mese se utato e kalesi sa leula. Ia mese sunga misionare. O le tua o le sunga le wafe ngai ana le global mission. O tama ana fo ina le kalesi sa leula. O le whetalainga ia se o tātou tama ia linga ska le sai nunga la o ia nu fou ia me se si o alofi po sapa e pati mai suli o alofi po sapa manu fou ia o alofi po sapa manu fou o tangata ia sanga lulu e Matuavao Misionare ia Matuavao tongi va ia masio to ma sala I kitchen la tai mi mata ia faolama o la to ia o la to sa vai la le o tu la mai suli I mai fo I lea to le tala le ia le fo fa manuia le fo nga lue le songa ia pasta Mike Mikaele e le tala inga asia le anga sa to mai Fatu I tua
Ai la tātou tama whanau sa leura. Ma tātou kārisia. Ia o le manuia o le alu tala le. Tele fo isi whanau le tā se ma haori tala le. Ia ele ngalo atu. Ta talo mai mō lau tama whanau. Ia o lo whapena. Toi moli whaftai le sunga whenenga. Pasta Mikaele. Reta malfatua ya Sara. Ia mise fo le langulang sua le sunga toina. Ia le tinu whaftai mo le avanoa. Ua mwhai na whatangai ma ua i lunga i nei. Ia tātou te whasoa whatasi i manuia o le tua e le fionga. Ia mātou whamanoa tu le Samoa. Whaftai tele lava lau tapua i mai ma lau whafonga mai. Ia ele ia se whaiwai atoa. Ia i lava le atu e se yama. Ia ele loa wale tangata se ia whaia lau leo ma 𝗗𝗏𝗏𝗏 ma whape atu. Ia asu atu ma lupuenga. Vai hoi wa sala ia wala. Le asa ngana wangu ilangi ma le tau tamari. I lau tau whafonga le asu. Ia poto ar tau tai se le atu yama. Ma ngalo so ma a leu le nei tai ao. Ia ao ma whaanga. Mo mori tele atu mo to uma manuia le misiona. Manuia i lātou o le tala le manuia au na le atua mo utua whaitua. So se to vine. So se tafa ke lo ma te ofo no Fatu fa manuia tele atu le tua mo to uma ya mai sa sunga pulenga ya sa matala lea ma Fatu le swafu man malo ke riso ele nei ya se Fatu fa ne pa amasalo o lo Fatu fa lo mai Amerika so fatua yo le ato malo sia ya se foi manuia ta pointa mo ta penga ne va ya sai ona Yesu. Amen. Kama whaftai nei a fiafi. Ua whai wina le maa whasoa. Ia maisi foi le. Tu whamai ara u auna sinu whamalosi mo i mātou. Whaftai mo awa noa. Whaftai lo whangaina o tangata. Whaftai le mana. O le ngalue o lo mana e mawhai. O na whao ngama. Whamanuia. E alo lofa ia te oi. Mātou tilo le tua. E matau tia lo mana le tua te whao ngā so seisi. Pe a usi ta e mama ta umawa ya te oi. Mamani ela o ona staime la to fo yantu. Ya ngal wenga ta la ile tua ya fo el to mai mal poto. Mawon malo si ontino ya mesis fatua man no falo. Fa muli mai ya ala uma le awia mo le aso ta ya to fo ya fa la pe o le ma pe o le ala. Ya mawo si ta ya o te pena ina. Ma to fe lo fa so va das fa menuia. Mātou talo lea ta mai manuia na iona ainga. So se tafa ke lope ia mese ainga mai kāresia. Mātou tuatu le sunga le whatonu, sunga le whengainga ia preta mai. Tui a Sara man no wharo iai lau whamiyang. Me mese fwele i tuar ngalwenga le langolang sua. Sunga toina ia na tinu. Whamanuia tele le tua. Tu mauro vi inga. Tu mauro whatawaa la whanau. Ano lau lau swafa mātou talo atue nei. Amene, amene, ya, se foi a onde isso. Amene.
Patalo Fatu I lau mai oanga Samoa ene nei tu lau le aso. Io paia whale tala le lei, io mamalu whale tunu u tainane o mamalu whale malo. A le nei whaamanuianga he whaasingo tonu lava I le nei whala popotonga po le nei company fau ua whatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le whaamoemoe latou te tāpena ina tulanga uma mo whaamoemoenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa. Ai meise ai e fito I tonu la lato o nanga I le nuupa ia I Usalema po Israelu. Verne ia vano tāua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audia le mali atoa, le watea po la taiwa fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e mo moli atuai whaamanuianga I la o tau tau mo whainga. O Yerusalema, po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua, mao I e tau nuuma I ai tuli ingo le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tau tau mawhainga. Ina ia manuia, ma maua I lato uma o eo la malanga siasi, ma malanga mai moa I le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou wha tua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia e Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo iai I le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga ai lato uma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le Alia Tours, ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whaamoi le atua, ma i o tau manatua, o lo o iai le whengainga Samoa, ma Yerusalema le nupa ia. Whengainga le atua o te whaamanuia, ia I lato o e whaamanuia I lo nu. Mai o te whaamalaia fo ia I lato o e whetu I lo nu. Yerusalema I o I mata o le atua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola le atua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le atua. Ina ua malanga I la tau na whaatau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lo tau whaamoemoe, Alia Tours, ma ia lo whangia le atua, ia whaatau nuu fuafanga uma. Wa utou tāpena ngaina I le nei au nanga tāua. Whamanuia le atua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Alia Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Alia Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Alia Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver
for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia, and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba B'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill Via Dolorosa Street and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David 𝗚𝗏𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo. And I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country. And I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.